Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Puja. Saya sekolah di RA Al-Ihsan. Saya akan membacakan surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala na'abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.